Američki profesionalni šahovski klub Logan Square je pod pokroviteljstvom i u saradnji sa crkveno-školskom opštinom i Stare crkve Vaskrsenja Hristovog u Čikagu u prostorijama i pri hramu organizovao 18. marta šahovski turnir. Ovaj turnir je registrovan i u profesionalnoj ligi kao turnir gde nisu učesnici bili profesionalni igrači. Odziv od 40 učesnika je fantastičan jer je ovo prvi put da se tako nešto organizuje. Turnir je značajan lokalnoj šahovskoj zajednici, ali podjednako i crkveno-školskoj opštini i pojedincima koje vole i igraju šah. Hi, I'm Suzanne Sheridan and I'm from Lincoln Square Chess Club and we're here today at the Serbian Church. Zdravo, ja sam Susan Sheridan. Dolazim iz Lincoln Square šahovskog kluba. Ovde smo danas organizovali turnir. Bilo je oko 40 igrača, što profesionalnih, a što onih koji se bave šahom iz hobija. Bilo je divno. Ljudi iz Srpske crkve su priredili ukusnu hranu. Gostoprimstvo je bilo na visokom nivou. Svi su uživali kao i ja takođe. People are enjoying themselves and I am as well. Volim šah. Stara crkva Svetog Vaskrsenja Hristovog je preko 60 godina na istoj lokaciji na Logan Square-u, čija se demografija menjala kroz godine, a koju u poslednjih par godina počinje da biva sve popularniji i popularniji jer ga naseljavaju mladi i poslovni ljudi. Ova crkva je jedna od 3 koja se nalaze u samom gradu Čikagu i najbliže je fizički sedištu i centru grada. Spojili smo se sa Lincoln Square šahovskom asocijacijom. Ovde oni su, kako da kažem, liga, oni su, ljudi se time bave, pa su pre par meseci preko jednog našeg člana nas pitali da li bi mogli da koriste naše prostorije. Mi smo to oberučke prihvatili, da izađemo malo iz onog tradicionalnog, jer ipak mi smo u ovom komšiluku skoro 60 godina i ljudi nas poznaju, jer ipak ste 60 godina deo nečega, to je preko 40, ja mislim, preko 40 učesnika je ovde danas. Veći deo je Amerikanaca, ima i naših. I šah i ove aktivnosti su stvarno jedan pun pogodak. I evo, već ljudi nisu ni izašli. Moglo bi ponovo da organizujemo. Normalno hoćemo, ali ne možemo i svake nedelje i tako. Znači, šteta što nismo ranije počeli, ali sve treba vremena, smena generacija u crkvi, adaptiranje, novi ljudi dolaze, vidite kako su ove migracije svuda, neko dolazi, neko odlazi i nadamo se da će da zaživi, jer ovim, mimo toga što ljudi se druže, malo i otvaramo vrata na Srba ko smo, da ljudi vide da nije to samo neka tradicija, jedno drugo, u fazonu ljudi dolaze i drago im je da je ovde, oni se opuste. Sedne, kad igraju, onda sedne malo tamo oko šanka, ljudi pričaju, prijateljstva se sklapaju i u stvari to i jeste poenta, da se družimo, da se držimo zajedno i da primimo druge, ne bi li se naše o nama čulo. Premda se u Čikagu ljudi znaju ko su Srbi i tako ipak smo mi ovde prisutni na ovim podnebljiva mnogo, mnogo dugo. Gostoprimstvo i vrata ove crkveno-školske opštine su otvorene svim dobrim ljudima i dobrim idejama. Ova zajednica inače je poznata po pokretanju i organizovanju turnira u stonom tenisu i po jesenjem festivalu Ukus Srbije, koji na najlepši način predstavlja srpsku kulturu, nasleđe i pravoslavnu veru američkom narodu.